I pozdrav svima ljudi, ja sam Komši, danas vidjet ćemo da uporedimo ove tri petarde, a to su znači Veliki Bang, Super TNT i Velika Mega, tako da idemo da ih testiramo. Ok ljudi, prva petarda koju testiramo jeste Velika Mega. Sad doće, pali, opet upaljač, ajmo. To je bila Velika Mega. Sad ljudi moji idemo na Super TNT. Kao što ste čuli, to je bio Super TNT i zadnja petarda koju testiramo je znači Veliki Bang. I ljudi moji, znači, pukao je sad Veliki Bang, ovo je ostalo od Velikog Banga, znači, idemo sada na zadnje utiske. I što se tiče ovih petardi, po meni najjače je pukao Super TNT, pa Veliki Bang, pa Velika Mega. Velika Mega ovdje puca jače od Pirata, ali ne kao Veliki Bang i Super TNT. A što se tiče Super TNT-a, dobro je to petarda, ali često se desi da je nekvalitetno odrađena. I od svih ovih petardi najviše preporučujem Veliki Bang zato što dobijete 50 komada u kuti za 600 dinara. I to je to što se tiče ovog videa, svi dobacite like, subscribe, ja sam Komšija i pozdrav!